Ubuhansu bw'Umugusii. Biyake gima umwanchi umuririye ni wacharagire Chinsa Isato cyabo n'amarago basinero biribo ikiranu gokoletera mangana maya asenchira yobo ikiranu nabakwenda kutubwate Chinsa mo chichi mitandao asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sense ya YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotunya wetera www.ndizitv.net tiretera na Fridah Kerubo na toko bwatera na Chinsa mo chichinda soko ni kimna ibichana boigo amaliogia gwikira senchira ya bene na repetronira mukeira toska tonyegerango ire nanda segekeke Kerubo elinde ngomanye amange. Kuyachaka Amayia yebire bigani otoko yachaka ime county ya Nyamira asingo kumenya buno waziri w'obochenu ime county yo Timothy Ombati niga bakagotigiwa emirimo korengana neli ukweli abetega kulikirwa nigo abwatreniri na mamochoyo kungainirelia nabo igo botumeki obobebwe chibesa aspaniki niga abetega kungenenganiga maliogo abetega kugurwa ase ekerengo y'echishiringi chi milioni 35 na Konda sense moya ya Timothy nigabirega kwegerera nabigo ko tebanga nigarachikira na bosibwe kegambero muri kico job maangi na mange akaramo konyo omonto kurusia mario nyageta akefirimbi osediye ngoriende asia konwa karamo siba aje kweresa yarusia mario asama tuko abwangoiga nigoliberera linene lyabeire igoro ye wizara yobochenu anene mono igoro yo kwenano kwa maliogo nobotenene libe wizara yobochenu amaliogo nara abete flagged off lakini abananchi banyamira ngorera bale maliogo aitaraika ase dispensary nese chinyagetari chiri chitonjo kanaine amaliogo ntoigwa nabwatukwa uchinyagetaje lakini abonta getako tena maliogo aritege amaliogo nande mbono nyugweta kali koirwa nande nagasakara nini nginga ikubuchanja mbuli bwa korogatia omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo ningabutire emeremo omwaziri w'obochenu ime county ya Dr. Timothy Ombati omugabana niga mwete omwaziri oyo mutimo kuboko mubaterelia bomotyenyi oyomo elinde akore obochuki egatyama mocho omwaziri Ombati akomochigwa amonaro nokungainerelia igoro yokorwa kwa maliogo aisaine chisiringi chi milioni 37 million kuchia sinyagitari ao boigo niga komochigwa ase obotumeki obobebwe chibesa chiwizara yobochenu engana yende akomochigwa nokwenana obosemia obobego chase omugabana engana yaireire okolemaliwa ku wizara yobochenu ime county ya Nyamira ensemo yaye omwaziri Ombati nigo egereire asagoteba buna taibeti maliogo ande onsi kolende niga maliogo ayo anyore tuwikerana ase chinyagitari kubwatekana nokorobekana wekiombe kya azimio la umoja okukoirerete obokongu ase sekta obosombi gwetera ase omwakilio ya Danstan Omari nigo arabega kogenda ase ekegambero kwamereria okobutwa kwaye asagoteba buna enchera bute tutari enchera endonge ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi
Mbia mano sana umulikito Joma Angi sogo twariganiria oroboti uru senchira yobwagale gotigana nayo ni gotoka nde masemo wika county ya Kisii singo kumanyuna abatani kurwase kiombe gya internally displaced persons network IDPC nigo baba na mayanda manene kurwasa rugongoro igarwa Nyanza magega yo gosiria umunya Kerubo Kalen Kemunto Bosco okwana chinga kicho kore nyangi yomoelio nigo bagokera obokoreri ase oboraibwaye kurenda sebagania komogotimoka buya anigo abakagokorekana ime ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu chache North County ya Kisii mulikito Daipona Sanya na mange Mwinyore mwezi na marabana ndemo irana samara. Hapa bota ni bekiombe kia Nyanza Region Internally Displaced Persons Network IDPAs bamanyekanete bunabata mibechi segigo mwaka bwechiri wibere na isano na ibere nigo bamorero musubati kale nike mto Bosco oyo bakagusiri obogima bwaye maega yo kurwara amatukamake kale niyo yatwacha samatanga oyo no mongino tobegete biombe bya Kitutu chache noti togakora no mokia oto agatwachi sembi paka tuangainire Kitutu chache noti twamanyira nikie biombe ya paka twamachiri kwebe bintu bya IDP twasoire komenya omenyo borobia tosirire murayo ito mongino renge sucha igarenga kokorega asengia igwete bube lakini kene ngeo toranyara ko batoko kore kiagera yese no arenge ekerekale ni ari kurara Nyagosira Kalen Kemto ni gabeiro murayo ya aso kwegeria abantu obuya bwo komenyamo hamo no wekinia asa magenderero omwana omuntu kale ni rurali otobekira amabuna bangina bona na botoko sabanga Isato bwatisi egera togendereri ekiumbe keiga sekale ni konyarechia ingere county ne maitama ngana ito asekale ni atigerete tobwatero gochimotu ekiara kale ni obeiro kurandi ubwanja ni asama tukamagega na wikira bona igabuna arali umungine geto tobegetamo otokonye tukamanyege tugekuru kwebyombe mono sekiombe kigeto ki IDPs obere kago tosira obere kago tosuguma sana no minto oralire nande tima itistora arusi omongino ngakale ni oyoiga nande omongino tokamochora ali account kara twamachora account bune women rep nande tokagenda tokamochora ali Nyamira agatenda Kisii na Nyamira oyo no omongino renge omongino bwa magenderero na botokonya kumonyera gwetera ase binda tokoreire una Kisii county Asentunde ntangani inse yoborai boyo kabeiro morayo kanebwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nigo kareni anyarete ko bagakurwanirira bamwabo asebono bakorolekana ko namagombo yogosira kwaye kalani no monto otorwanete tokanyara 358 million chingaki chiria IDP bahetwe erwa misene asingi yumunno yorarire otokonyire nando turwanirira batiriwa nandi nekiyali ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera mabira tokonyeke asinginjo nero ringo ekiongozi bwakire paka Nairobi na Kareni toko bwaki kibese kijaba kambi kijaba kibisi twasere tugwesi twarenga gaki abantu bekenyoleke twabere no gokumyoka no mongo no kago sira bunenje nguchikolire ndole myaka na kolire ntamani na moja yombwene tinatanga na gokuna tigabana bakeno bago tukindeka bono Kareni ngokuro mokunti girengo tete Kurengana na magima bamenyerete ao nigo bagote bange babwatiranitiwe asenchera batakagerete kurinde nigo banyarire kurwa okoboria kwokonyora obokonyi kurwa serikali kiara no ntwe kara twasere tuwe tario wanja weito no twatogete twaserigwe tutabwati magosando ons twasere twarenge na boto chandegete bono yaikere paka abasani baitwanya gusukuma kibese kibarararira abange togosaba naitu nabande atoinyore asingi yumunno yorarire otokonyire nando turwanirira batiriwa nandi nekiyali ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera mabira nandi ntwagwanjete tukakwachikura nandi turwanire twarukina ntubuya bwao ojumutwe egere nandi tonyare korana na kitogokora Kuripoteleka sasa ni Ndizi TV kurwase kenyorogia itumbe kegotoka Imeye ward ya Kigogi bunge ya Kitutu chache North Imeye county ya Kisii elitalia Nendipon
asanya. Nemano sana umulikito daipo na asanya aso roboti oru. Konde chinga kiechio boigoni wababwatani kurwa sekiumbekyo bagokera gitambukiro gie serikali aso kweneke bnangosira bale abagotu bali batali kwenyara na boiga abantu bale no bolema wetera umurubili oinwa jami. Konde ningo babolia serikali aneno murai wense kweneke na barabo na ngoinyoro bale asekerenga yokoigonderelia. Boigoni go babolia Ruto gotia gutumeka enibe nyinge asege ikaro kagendeta kwene kigwana boigo gutwara chinkwa na chuko igwana agati obomo bwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza asibande kibuna nige nibe yera bake gutumeka sogo kolera amagendero abakenya ngwa kere president yetu mbiyamono na ndi mbiyamono asega asindo jagendeta gukora ya inua chami ntogo geta asenge nagendeta gukonyu botaka bwaringa saba gotu na asebira mabito binyoire kugwa mono serikali chietire egento nari kuburio president yaitu nkiringa na into abatiriwa ntobwato bokongu president yaitu ekero tokobekana na bana gisukuru bona tuasinyirupi buna bana bago join university tuasinyiruga kyumurayo itu kwale gwancho tororera mabira no chibase chigo chigosoko chisoka ngambwango chitokonye nande oinyore abana baitomba bwate mechanda bao orocha batiriwa baita bange bakure twagwatira bari uchibesa batigira abana bacandikite bakiriwa omane twasumbukire twabire chiyama mutuka mange gatogote umwaka president Ruto atuinyure na utora ngambia mono ekiara tuamine kira abantu bwate sukuru ntubwatire matoko nyira abana baitu tokonye bwana Ruto ani muntu mungaini ase amagendera gokora asikenye ngima na intu na IDPs atuinyure abeka se programu na intu ni batore na abana baye bali abanda gokonya na intu atokonye atuinyura se programu yaito amangana yebina buna mangana akonya gokwane rungae ke ICC nini Ruto nani Karonso kina ichunga babwate president mangana ita gotokonya kwa ranche ayeno monto mangain no maite kioko kona kwa ranche Rusia mangana yebintu bine bikonya abantu Ejine chibasi chia bakenya chiko salika kangu chia tokonyire chitokonyera abana baitu chitokonyera uchumi yense Ebyombe miayemo ne merongevere abya bangina nigo bire na kelia bakwego kelia magayo tukulia lero gochangirwa imeye wodi ya Masige West asingencho yokwegenderelia umurubili yo nigo bakugwikiraniwa n'umurugi wo mu governor Meisimba ase alira kubwaterana n'abasubati nabo igo kubasira elinde kweneke bunango sukabale wese muri kicho Mildred Momanyi na mange Abangina kurwa ase wadi ya Masige West egotoka ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo batwara omogoko monene maiga yogo changirwa chibesa ase byombe emia ya mona merongevere kurwa ase wadi yo omoyega oyo nigo oragwa no mo MCA bwenseme yo Jacob Bagaka ase omo first lady kurwa ase county yo ya Kisii Mama May Kwamboka aba MCA kurwa ase chiwodi au imeye county yo amona barai au negati ya barai baikirana ase omosangirikano yo ase okubasegeta na guchangira ebyombe byo bunenchere yemo yoko imokereria igoro abangina ase binyoro ime gokwana imeye skuru yali yabo nigo Mama May Kwamboka amwakirambuya omo MCA bwenseme yo asogo chakia omorobelio yo asate babuna na chikwene kya bunango konyale abangina ase byombe byabo ase kyo einero agenda yo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati governance manifesto that groups to be supported, especially women. Women are the backbone of our society. And I want to promise our women here in Masige West and our county at large, I will be there for you. I say, I want us to be the leaders for all women in this county. How I'm going to work with them, I'm going to work with you. Jacob Bagaka nigo atebire buna
nache kwenekia bunango bwate siare abangina ase ebyombe byabo elio banyore chibesa ase mebuko yabo boigo ase ebyombe byabo elio gosomia abana babo ase chisukuru na boigo kwegenderera kebugima ase chifamilia chiabo na chichira guchako borosho muma etengo bwate foundation ekobachi batmoira abana skuru wetanjirije basari na andre na chichire nganchaki asenye jogo tubwatira nainwe trosebyombe tochichamo ngana ande wetani elio by the end of today trosie sako ya masewe egera ntu chake konya chibesa no nyakuru ase government na bo wetro changa waito egera to ekonya na konya abana baito Gatia barai balia bakenana nigo basegeta abangina gocheko bamutwe ase okwegendereria kuba torokira sone byombe lakini barai byombe mumekisha mwalende kibesa kya members tozai Ona wale virogo to encourage women but the virogo that is the only way we can reduce the nomination in the Kisii County Assembly. The women and most women are the ones who vote. When you are voting, be mindful of the gender. Kuripotelia egetasene kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Mbiamano sana umulikeito Mildred Momanyi asogo twaliganilia oroboti uruikiranu. Watigana nayo na gusika mutua soroboti ronde ni gongo kumanyuna omongina Lucia ke muntora ngondi kurwa sensemo ya nyakubalia egotoka ime bunge ya kitutu cha South ibo igoro mutakanwa ni igo aganirio bokonyi bukubasira abana baye ase chiskuru kolengana nere ni igo aberika gwetera amakongo anemona asaberika gutumekeni boyansi goikabono iga atigaire bosa ni gaganirio bokonyi wechishiringi chiribu emerongo etatu na isano na isato ni chimi isano ejo chiramosire gwakanera o moisekoye school fees oyogo soma ase skuru ya baiseke ya Nyabururu osanga no munyarako yo ni gabeire gakuri eira gochigokora omuki kyaranyoreri baga lyokwirana skuru Iwoni mbwate shida ya abana umwana oseriri ore isiko mbwata abana batatu yomo chomo Kenyatta University no yonde Kenya nini Kisii Polytechnic iga once organize school fees no yondo gosoma Nyabururu asereti we fees pi atabuta basakoira na uchiororo ntarakilia one nare gusabesa baraiba minto ngo basabo bokonyi timbwa tinchirende tato mwaba abana bagasirete agantiga nchibiye kaninche goshugulikera abana barakini yaikeire sena amigekire tinkonyara tinda nyora muntu kunga assist fees yega natemete kumnyoke somora iyo itunga tebungwa ende somo iburioye omoibori aganto mang'ang'ende se akange namba ng'ang'a kere drive sime lakini driver anja nkonya okogani kwane sengenjo bono omwana oyo gatari gocho school pi nategete abaminta barai baminto ondora igwa masabane osama sabo igoro ya mabera yo omwana oyo iga bankonye gero omwana oyo iga airane gochie school ta sengenjo nja ikirete mpaka nganyora tegete go tamano eno go tamanga chikomobwatera daraja 2. Kwa majina ni Beldina Bwari, niko form 3 hapo Nyabururu Girls High School. Niko nje juu nilifukuzwa school fees ya 38,500 na mama ameshindwa kunilipia juu ana pesa. Nilikuwa naomba msaada kwa watu hapo nje wenye wananisikia waweze kunisaidia niweze kurudi shule kama watoto wengine. Kama unaweza nisaidia nirudi shule nisome kama watoto wengine, nitatia bidii kwa masomo yangu na nitahakikisha nimekuja kulipa kwa mzazi wangu. Hasi virundo vya siasa nigongo kumenya muno muraibe kiamagia ODM Raila Odinga nigo aenikiri gwaka isiko babwatani be kiamekyo ababeire bakubuna amachiko okwana ime county ya Migori niga aenikibuna nigo barachikobera isiko kiamekyo asegika kyo mwaka oyomo askolende bali babeire bagusaba amabera barachigwakana efaina bunge ya kwanza bunge ya 7 baada ya kuleta serikali mfumo ya utawala ya vyama vingi
1992 na 93. Wengine walitoka pande wakaenda ngambo ile. Hata huyu speaker wenu huyu Penarikoa ako hapa. Alienda ngambo ile nyingine na yeye mwenyewe akajiuzuru mara moja. Turudi naye kwa debe hapa Migori. Turudi naye kwa debe. Sivyo? Sasa yeye tukarudi na yeye na hakuchaguliwa. Lakini baadaye sasa yeye akaenda akajisafisha akarudi tena. Sasa tunafanya na yeye sasa pamoja. Hiyo ndio sisi tunasema tunataka. Kama wewe unaona wewe umeshika makanda yako na mezaa mkono yako kidogo, jitokeza kwa kiwanja. Tuone na wewe kwa kiwanja. Ama sivyo? Ama sivyo? Ya. Ndio tumesema kwa wale wote mwingine ambao tumesema wale watano tumesema tumeweka kando. Wawili hapa tumewapatia onyo ya kinidhamu. Wewe manake wewe ulikuja ukapiga magoti chini ukasema wewe umefanya makosa, sawa sawa. Tunataka sasa wewe uombe msamaha. Na tukupatie fine. Lakini wewe ulikuwa umewekwa kando, umekuwa suspended. Wewe bado uko suspended kwa mwaka moja. Sio wewe huwezi kuwa mwanachama tena. Wewe huwezi kuwa mwenyekiti. Wewe si mwenyekiti. Wewe bado umepeleka kwa purgatory. Utajisafishwa kule kwa purgatory kwanza. Ndio baadaye Tinga kiechio waigo ni goraira aerere kirenga kiogo chamo na waigo korosia ekiama asogo sirana na waigo koegenderia. Kone ni gabali ababwatani bonsi koene kebunangu bwati bali amachiko na koena na masikani gochia ase ekiamekyo asinge ncho yo koene kebunangu skabali bosio. Na nidhamu ndani ya chama. Mpaka kuwe na discipline ndani ya chama. Tatu mpaka kuwe na upendo. Wanachama wanapendana. Wanasaidiana. Kama fulani hakuna shida, mnakenda mnamsaidia. Mwingine mtoto yake amepata majeraha pale, mnamsaidia. Mwingine mgonjwa, mnamsaidia. Mwingine anataka kupeleka mtoto Ulaya, mnamsaidia. Hiyo ndio maana ya chama. Yaani inakuwa ni kama society ambayo watu wanajuana na wanapendana. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko, hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri. Tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii. Ukitaka kufanya kitu kama mwanachama mpaka ushauri na wale wenzako wengine. Wewe kujitoka tu peke yako unasema mimi naenda pande nyingine. Sasa ni sababu mnaona vile sisi tulikwenda kwa uchaguzi kama chama. Na nyinyi hapa mliungana vizuri kabisa. Mkaunga mkono wale makandidates wenu, wale ambao walikuwa nagombea viti kama MCAs, kama women rep, kama wajumbe, kama senator, kama gavana, na mpaka kama rais. Mlipiga kura kwa kauli moja. Na mkapata hapa majority county assembly, majority ni OD, na hiyo ni azimio, sio? Kwa sababu ya muungano wenu kama wanachama wa ODM. Sasa azimio Umuwaziri w'obulendi waime Kithure Kindiki ni gatwara igeikaro nabo bisa kurwa sensemeri ya DCI asiba bakoragwa n'umu director Mohamed Amin niyo baba kubika emirubiri mekirano asoko endekebuna ngwango yibale obokoreri nabo igoko endekebuna kira oyo monko enyorera bale amasakara yokoro kya chimbwa chingia Gusii certificate of good conduct. The public is almost running out of patience with us. Yet the reasons why that backlog is there is not the making of the department. It is factors beyond the department. So I had sought DCI to perhaps just update me where we are.
so that I can see whether there is anything we can do to fast track the recovery of. Muwaziri o ICT Eliudo Walo ni gabwatukirete neni ababwatani ao barachikora omurubiri bwo gukora amonchirilyo anene mono ase amarago ayo akora chinyomba cy'uburalia okwana nigo ayenekia inenchire yamoyo gutinya obokoreri anene mono ase chingaki chiga ensegendete no gutumikiwe mitandao yekerero. We need to think together across the board, and our distinguished CS has been thinking through this. His suggestion is that we should think together, revise, look at the policies that are available, the regulations that are available across the sector. The operational environment in which we operate is dynamic. It keeps evolving. If there is anything that is constant in this operational environment, it is change. And for us to remain relevant in this space, we have to be innovative, we have to be creative, we have to be agile, so that we are ahead of that change. So that we are proactive as opposed to being reactive to these fundamental changes in the operational environment. And we are not operating in a vacuum. As a country, we should also be able to benchmark with best case practices elsewhere, see what we can adapt but customize to meet our own peculiar Abagavana kurua ase kiumbe gia Region Economic Block ni gobatwara egekaro ime county ya Kakamega sogo kwanira maunchiri arabe kago kolekana iliyoko enekia obokoreri obia ase chikampuni chesukari okwana kura Chinsa mechoni gobabulie serikali kubeke mirubiri mikirano anemono ase okorosia amagoli yesukari nabo igokoligia echiru nabo igokora amonchiri ase nsemo yebango elinda koenekia obokoreri borobia. The 8 recommendations that are derived from the negotiations between government, farmers, millers, traders, and all stakeholders is represented in that Roman 8. The first one talks about increasing cane and sugar production and productivity. The second one talks about enhanced milling efficiency and competitiveness. The third one talks about developing appropriate pricing and funding mechanisms. The fourth one talks about compliance with COMESA requirements. The fifth one talks about promote marketing and trade in the industry. Sixth, review taxation structures. Seventh, improve competitiveness of public-owned mills. And the mother of all is policy, legal, and regulatory institutional reforms. Honorable Speaker, we negotiated a number of tools out of this report. It has a number of annexures. One of the tools was a bill that when the government could not present that sugar bill, we asked Honorable Wamunyinyi to present the bill. The 12th Parliament could not see the bill through. And that is the bill Honorable Wangwe took over in the current Parliament. It's a negotiated bill. Magega yogotuara egeikaro na babwatani kurwa asorogongo rwa Afrika niga babwatani kurwa sekiumbege kwegerera obwene bwa mwanyabantu babiri bagwesoke bene nabo igokugania kubekwa asemero bilyo yokoeneke munangulinda bale ogonchirelia kwelire okwana nigo baeneke bune mechandelia koleto no gonchirelia kwelire anemono nigo abasubati babiri bagochandika ase Chinsa mecho asibaganire merobili mekiranu kubekwa.
Can actually debate and discuss the issues of climate finance, carbon credits, carbon markets, trading. And what we have seen, and it has been reflected in the room today, is that there are not enough women in the spaces in the African climate conference that is taking place. When we have limited resources, then we have conflict, then women are impacted. Why do we have conflict? Because of course you've had a situation where drought and the land is becoming arid, so you're ending up with less resources and competing forces against the resources, and women are the ones who are mostly displaced. So we need to figure out how can we make sure that this conversation hits and gets understood by the women. I think what women brought up in this conversation is that in a context of widespread energy poverty, especially for African women, we need more discussion and more debate on what African women are transiting from and what they are transiting to and where they fit, not just as consumers of energy, but also as people who Mwanchi umurireria gwikira buti aturaso asensemo ya kabere ye studio tomirane nere Captain 001 uyo gutumanya ali abereka gwateka asensemo ye Chigosolitoska tonyegera. Inga kichingi agendrete gutengereta sene kya Ndizi TV na diabono kwalga ni vena samangana Amayia ye Chigosoli buna botambe nchende mo Steven Captain 001 tota kamangana Amayia Chigosoli korwa se ensemo ya Katara bwa se etimia Harambee Stars ya bwa te Gosoli